danuu jaalala araarisa kan mul'atu eenyummaansa gargaarsa isaan ba'ee galee abbummaansa natti tole danuu jaalala araarisa inni manaasi baasee daandii si jalqabsiise inni karaarra si buuse daaddisuu deemsa si barsiise asiin ga'ee siin gatu amanamaadha. The author of your history, the author of your ways will never fail you. Meega nama kana gurra kee qabadhu. Waan tokkoon dubbadha. Waan tokkoon siin jedha. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin gurri kee misiraachuu haaraa dhaga'u. Wanti itti dhageessu haaraa ta'u. Waaqayyoo irraa kan ishee dhufu sagalee haaraadha. Waaqayyoo qajeelotaaf misiraachuu haaraan ergaa sagalee haaraan ergaa. Gaafa hundumaa gurri qajeelotaa waan haaraa dhagaa oola, gammachuu dhagaa oola, jireenya dhagaa oola. Mana kee irratti, maatii kee irratti, biyya kee irratti, qabeenya kee irratti, gaa'ela kee irratti, hojii kee irratti, karaa hundumaan, ikoonomii kee irratti, waan hafuuraan, waan fooniin ani na jedha. Ganama kana gurri kee misiraachuu haaraa dhaga'u. Silkiin wanti dhageessu waan haaraa, iji kee waan argu waan haaraa, sagaleeti namarraa dhageessu waan haaraa, karaa miidiyaa adda addaa wanti dhageessu haaraa ta'u. Kan biyya keeti, kan samiidha, kan iddoo kamii, kan lafa kamii, kan maatii kamii, kan biyyaa, kan lafatti dhalattee, kan lafa amma jirtu gurri kee waan haaraa dhaga'u. Milkaa'i bagiitaa Yesuus. Namatti hirkattee kuufnaan harki kee lafaan kaasee yoo guyyaa rakkee naa Yesuus koositu qopheessee. Silaalee badeenaa faa barbaadame yoo hin argamu harkisa jaalalaa keefi malyaanoo hin yaadatamu. Gooftaa koo ooluun sitti gaalaa danda'ee kophaan jiraadhu ija koo gara keettaan ol fuudhaa ittaan jajjabina argadhu baroota. Fira yeroo rakkinaatiin akka jedheem Yesuus Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 11 dhagaa dubbisaa. Mana Maartaaf Maariyaamitti baay'ee deddeebi'a. Bitaaniyaanii fi Yerusaalem walirraa fageenyi ishee kiiloomeetirii 4 adeemsa sa'aatii 3ti. Garuu obboleessaanii gaafa dhukkubsatu Alaazaar itti erganii waaman. Yesus dhaquu tururraa kan ka'e Alaazaar du'e. Akka seera warra Yihuudootaatti immoo namni guyyaa tokkoffaa du'e lama amma guyyaa sadiitti lubbuun namichaa naannoo owwaalaatiin fagaatu jedhanii amanu Yihuudoonni. Yoonni guyyaa lammaffaatti tokkoffaatti sadaffaatti dhaqee lubbuun namichaa achuma naannoo owwaalaa jirti itti deebiseedhu. Inni garuu guyyaa meeqaffaatti dhaqee afuraffaatti dhaqe yeroo abdii isaanii citetti yeroo waan hundumaa qadaadametti. Akka jedhe gaa 11 irratti maal jedhe beektu kottaa dhannee Alaazaar fira keenya kaafnaa jedhe. Abjuun tajaajilaa abjuun jireenyaa kan sirkaa bade. If you have lost that dream of ministry and dream of life, karaa hundumaan kan sitti dukkanaa'e. if you were confused through different direction, humni kadhataaf humni jaalalaa kan sirkaa bade. if you have lost that power of prayer and power of love, guyyaan kan sitti dukkanaa'e. if the day is darkened to you as a midnight, humna kadhataa kan dhabde. if you have lost that power of prayer, keessi kee akka qinqaniin muka nyaatu kan nyaatamu. if your inner man is devoured, garaan laphee kee dhiisuu otoo barbaadu dhiisuu kan dadhabu. if you are unable to forgive despite you eagering to forgive, ba'aan hafuura keerra ba'aan jireenya keerra ba'aan namummaa keerra kan jiru. if you are heavily laden with the burden, namni kan siif hin hubanne. the burden which is unconsiderable, hidhaa sanarraa humna dhiiga walichaatiin ganama kana siikeera. I set you free from that bondage. Irra siikeera dhiiga walichaatiin. I release you from the bondage. Irra siikeera dhiiga walichaatiin. I set you free from that bondage. Irra siikeera dhiiga walichaatiin. I set you free from the bondage now. Irra siikeera dhiiga walichaatiin.
golchatin. Be released from the bondage. Dhukkuba namni siin beenne sanarraa. From that unknown sickness. Dhukkuba hafuuraarraa. From that spiritual sickness. Qinqanii keessa kee nyaatu sanarraa. From that devouring insect of your inner man. Waaqayyo wajji walitti dhufeenya gaarii kan qabdu iddoon aarsaa kee kan diigame. If your altar is destroyed, Chaanaaliin hafuuraa keessa jalaa bade. if you have lost that spiritual channel, Nagaan kee kan bade. if you are disturbed, Eebbi kee kan caame. if your blessing Irraa sii keera. twisted, I release you from the bondage now. Irraa sii keera. I release you from the bondage now. Fayyaatti kan duute. If you are almost dead alive, Riba du'aa keessa kan jirtu. if you are in the deep sleep or sleep to days, Abjuun jireenyaa abjuun hojii kan sirkaa bade. if you are confused in the dream of life, in the dream of career, Nagaan kee kan nyaatamu. if you are disturbed in your peace, Fayyaan kee okkolaa jireenyaan okkolaa kan taate. if you are crippling in your health, Uleen warra xibaartu uleen dhukkubaa kan situmu. if you are suffering from the heat from the rod of the wicked, Nagaan kan sirraa fagaate. if you are Irraa sii keera dhiiga walichaan. Hiikamirraa, 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 hiikami dhiiga walichaan. In kadhanna Waaqayyoon. Gooftaa keenyaa si galateeffanna. Ati bara hamma bara baraatti iddootti kooluu gallu nuuf taateetta dhugumaan. Eeyyee dhugumaan ati iddoo kooluu keenyaati. Ati iddoo baqaa keenyaati. Maqaan kee Waaqaaf lafarratti haa ulfaatu. Galanni siif haa ta'u. Ulfaadhu bara baraan. Maqaan kee oolchaadha of kolchaadha. Maqaan kee dhukkuba kam irratti iyyuu fayyinaaf qoricha keenya. Ulfaadhu Gooftaa. Kaleessa akka na dhageessu har'a waan na dhageesseef maqaa kee nan eebbisa. Kaleessa akka hojjettu har'a waan hojjettuuf maqaa keef galata nan galcha. Kaleessa akka fayyiftu har'a waan fayyiftuuf maqaa keef galata nan galcha. Ba'aa kan jirtan lixa kaaba kibba kan jirtan. Gaaddidduu du'aa jala kan jirtan shaadoo du'aa jala. Sodaa qabamtanii kan jirtan lafa jirtanitti ajajeera. Humna maqaa Gooftaa Yesuusiin bilisa ba'a. Bilisa ba'a. Bilisa ba'a. Dukkanni keessan ayfu maqaa Yesuusiin. Galgala kanaa kaasee abjuu haaraa. receive a new dream, Mul'ata from tonight. haaraa. Ganama haaraa. Receive a new morning. Waan isinitti hima. Let me tell you something. Namooti baay'een galgala kanaa kaaftanii From tonight, many people afurri Waaqayyoo gara keessan dhufee will encounter the Spirit of God. sinitti bu'aa. He will touch you. Sin dadammaqsaa. He will awake you. Kadhattanii faarfattanii quuftanii. You will never fool praying and praising. Namooti baay'een abjuu keessan badetu deebi'a. For you will ለዘፈንና ለጭፈራ ቦታ አላችሁ፣ ለኢየሱስ ግን ቦታ የሌላችሁ ሰዎች ውበትም ሀብትም ጉልበትም እነዚህ ሁሉ ጠፊዎች ናቸው። ሰው መባረኩ ቤቱ በገዛው ሶፋና ፍሪጅ ቴሌቪዥን አይደለም። ለኢየሱስ በህይወቱ ቦታ ያለው የተባረከ ሰው ነው። ወዳጆቼ ነገሮች ባይሟሉም ኢየሱስ ከኛ ጋር ካለ ግራ አይገባንም፣ ተስፋ አንቆርጥም፣ ደግሞ አንተክዝም። ምክንያቱም እሱ የህይወት ሁሉ ምንጭ ነው። እስቲ በደንብ አርጋችሁ አሜን በሉ። ምንጭ ጋብዙት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ። በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ፣ የሚከፍትልኝ ቢኖር እገባለሁ፣ ከእርሱም ጋር እራት እበላለሁ፣ ከእርሱም ጋር መኖሪያን አደርጋለሁ እንዳለ ጌታ። ሰው በምድር ላይ ባለ ቆይታው ኢየሱስን ወደ ህይወቱ መጋበዝ አለበት። እነዚህ በጣም የታደሉ የሰርግ ባለቤቶች ነው። ኢየሱስን ጋበዙት። ኢየሱስ በሰርጉ ቤት ተገኘላቸው ወዳጆች። ከዛስ ውሃውን
ውሃውን ወይን ጠጅ አደረገው ኢየሱስ። ውሃ ጣዕምና ቅርጽ የለውም። ጣዕምና ቅርጽ የለውም። ጥፍጥናው የቀነሰን ነገር ውሃ ውሃ ይላል ብለን እንላለን። ኢየሱስ የሌለው ነገር ትርጉም የለውም። ኢየሱስ ያለበት ሕይወት ነው ጣዕምና ቅርጽ ያለው። ኢየሱስ የሌለበት ሀብት ጣዕም የለውም፣ ቅርጽ የለውም። ቅርጽ የለውም። ቀን ቀን አጎበር ነው፣ ቀን ቀን ዲፕሬሽን ነው። ማታ ማታ ውስኪን ለግተ ከግርግዳ ላግቶ ሰካራም የረገጠ ጠማማ ጣሳ መስለ ሀብት እንኳን ቅርጽና ጣዕም የሚኖረው ኢየሱስ ሲኖርበት። እስቲ አሜን በል። ኢየሱስ የሌለበት ሕይወት ወጪ ወራጅ ነው የምተኛው። ዘላቂ እኮ አተኛ። በጣም ብዙ ሰዎች ታውቃላችሁ፣ ብር ያላቸው ኢየሱስ የሌላቸው ሰዎች ሌሊቱ ሙሉ አይተኙም። እስከ 4 ሰዓት ይተኛሉ፣ ይነሳሉ፣ ግቢውን ጋቢ አድርገው ይዞራሉ፣ ከዛ ይተኛሉ፣ 9 ሰዓት ይነሳሉ፣ ከዛ ይዞራሉ፣ ከዛ ይተኛሉ። ምን የሚያክል ውሻ ያዛ ቤት ውስጥ ያሳድጋሉ። በቃ እንዲሁ ሲሄዱ ነው የሚያድሩት። እንዲሁ ቤቱ ሲሄዱ ሲያንኮሻኩሹ ነው የሚያድሩት። ዳዊት ታውቃለህ፣ ከዙፋኑ ወርዶ ካልጋው ላይ ድንጋይ ላይ ተኝቶ በሰላም ተኛው ደግፎኛልና ነቃዋል። ሰው ኢየሱስ በሕይወቱ ካለ እንቅልፉ የጣፈጠ ይሆናል። ና ወደ ኢየሱስ። እውነቴን ነው የምነግርህ። ሕይወትን ትርጉም የሚኖረው ኢየሱስን ወደ ሕይወት ስትጋብዘው ነው። ሕይወትን ቅርጽ የሚኖረው ለኢየሱስ በሕይወት ቦታ ስትሰጠው ነው። ና ሕይወት ጣዕም ያጣብህ መሞት የሚልህ ተስፋ የቆረጥክ በሐዘን የተመታ በዚህ ምድር ላይ ዋጋ የለኝም እያልክ እኔ እነግርሃለሁ፣ ኢየሱስ የሕይወትን ታሪክ ይቀይረዋል። ኢየሱስ ታሪክን ይቀይረዋል። እሱ ጋር ነው የሕይወት ትርጉሙ። ብትማር እስከ 3 ዲግሪ ነው፣ ብትበላ ክትፎ ነው፣ ብትነዳ መኪና ነው፣ ብትለብስ ሱፍ ነው፣ ብትሄድ አሜሪካ ነው። ምንም አታመጣም ከዚህ በላይ። የመጨረሻ ይገርምሃል፣ የዚህ ዓለም ነገር ስትፈልገው ጥያቄ፣ ስትይዘው ደግሞ ጥያቄ። ሳይኖር ጥያቄ፣ ሲኖር ጥያቄ፣ ሲጎድል ጥያቄ፣ ሲሞላ ጥያቄ። አንድ ነገር እነግርሃለሁ፣ እንኳን ሞልቶበት በጎዶሎ እንኳን የሕይወት መልስ ኢየሱስ ይባላል። ረክተን የቀረነው ተደስተን የቀረነው ኢየሱስን አግኝተን ነው። አሁን ለሕይወታችን ትርጉም ፍለጋ ወደ ታዋቂ ሰዎች አንዞርም፣ ወደ ዘፋኞች አንዞርም፣ ወደ ኳስ ተጫዋቾች አንዞርም፣ ወደ ባለ ሀብቶች አንዞርም። የሕይወት ትርጉም ኢየሱስ ነው። አሜን ነው። ልክ ወንድሜ ስለ ቃና ዘገሊላ ሰርግ ቤት ሲወራ አንድ ነገር አስታውስ። እነዛ የሰርግ ቤት ባለቤቶች ምን ያህል እድለኞች እንደሆኑ ኢየሱስን ወደ ሕይወታቸው በመጋበዛቸው እነሱ ቤት የነበረው ጉድለት በሙላት ተቀየረ። ጣዕም የሌለው ነገር ጣዕም ኖረው፣ ጣዕም ያዘ። ከለር የሌለው ነገር ከለር ኖረው። አሜን ነው። ሌላው የመጨረሻው በቃና ዘገሊላ የመጨረሻው አንዳንዶች ደግሞ ኢየሱስ በቤታችን ቢኖርም ለሱ ግን እድሉን አንሰጠው። በራሳችን እንጓዛለን፣ ለችግሮቻችን መፍትሄ ፍለጋ እንባዝናለን። ሌሎቻችን ደግሞ በቤት ውስጥ ቁጭ ብለን እንተክዛለን፣ እናማራለን፣ እንራገማለን። ኢየሱስ ሕይወት ብቻ አይደለም፣ የተትረፈረፈ ሕይወት። እቤት ቁጭ ብለህ አትተክዝ፣ አትማረር፣ አትራገም። አትማረር፣ አትራገም። ሕይወትን ለሱ አሳልፈህ ስጥ። ለችግር መፍትሄ ፍለጋ አትቅበዝበዝ። ድንጋይ አትሸከም፣ ጠላ አጠጣ፣ አመድ አትለቅለቅ። በባዶ እግር አትሂድ። ግራዋ ፌጦ ላይ ቅላ አትነስንስ። ቆሎ አትብል። እግዚአብሔር ምስክር
سنين كرت أما بقالت أكابا كبا قول أرفن كان جرتن يا أبا كليسا كانت أجيس الرسوان أجيسوف مقا كيسا كل كلون أفقالة ننقش فينيو دينان أبتي كان جر سلسلة حمان كبمت هربك السر فقات نقام منكيف جرين نكي كان قولم هربك أبت غراج إنين ننقرب بوكوك سانچو غارا كف مقارا رارا جانجو لفا سقلين كنتي أقامو مقا يسوس كريستوس المواقعيوتي إرقمان دعا كاسي أركا كي راجا جيروبنا إيقا ولتشان يا مسراج بولا دعا دي نسي قوبيسا كيو دي نسي كاي أبدا دي نبوبيس فتنا قرماتا چالنجي بوابي بركيف قوباي هندومان راكان سيول چو إرقمان نگا سيرا مدامير راكاسي إرقمان أرارا سيرا مدامير راكاسي سيرا مدامير راكاسي هاليلويا ميوي التقوياتي هاليلويا إنا ملاك الله أفعل لنج أكيسا دانيالي مالغوري إنوج ميوي لما سنتميد أبا مسرتي توكو نمني كراتو مالك أبا هم نقبا يمس اللي سو حيل اللو يمين حيل طلاتين يماشنف سلسلتين يمي بطاطس ما نكون يمي صبر يا طلاتين سفر يمي اناغا رادو لباس أمنا أكمك أو في تو سجدوا جلرتن دبي واقعيو غبابات سمبرسيس yeroo baay'ee maatiin ijoollee isaanii gaafa godhatanii maqaa gaarii baasu ijoollee isaaniif gaariidha maqaan gaariin dhiibbaas qabaa maqaan gadheedhis dhiibbaa qabaa yeroo baay'ee garuu akka maqaa sanaa ta'uu dadhabu ijoolleen sun akka maqaa ofii sana ta'uun moo'icha guddaadha jechi yookaan maqaan kiristiyaanota bakka bu'u macaafa qulqulluu keessaa yoo ilaalle maqaa gurguddaa lamatu jira yesus kristos barsiisaa gaararraa irratti bartoota isaa waame isin soogidda lafaati akkasumas isin ifa biyya lafaati maqaan kun yookaan jechi kun lamman kiristiyaanota bakka bu'a kiristiyaanni soogiddadha akkasumas ifadha yesus kristos maqaa guddaa kana nuu kenne akka maqaa kanaa ta'uu dadhabuun garuu kufaati guddaadha soogiddi dubbii afaanii bakka bu'a ifti immoo jireenya bakka bu'a yesus isin soogidda biyya lafaati soogidda mandara tokkootiin jenne soogidda maatii duwwaatiin jenne soogidda biyya lafaati ማስታወቂያ ከመሰላችሁ አትምጡ ኑ መንግስቱን ተማሩ ኑ መንግስቱን እናውጅ ኑ የማትፈርሰዋን መንግስት እናጣጥም ተስፋ ለቆረጣችሁ ደካሞች ለሆናችሁ ይህ ዓለም ዲፕረስ ላረጋችሁ መጨረሻው አልታወቅ ብሎ ላንገላታችሁ ፍሬን እንደበጠሰ አውቶቡስ ግራ ቀኝ እያላተመ ለሚያንገላታችሁ ኑ ወደዚች መንግስት ኑ ንጉስ አለ ኢየሱስ ይባላል አወላለዱ የንጉስ አይመስልም አመጣጡ አይመስልም ግን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ نمتر كتبوف ناناركي كلفان خاسي يهوبو ياركينا يسوس كوسيتو قبسي سلالي بدينا فبربادا ميو يرقمو أركي سجاللا كيف مليانو يهدتمو وفتاكو قولو ستيقالا دندائيقو بانجراتو إجاكو كراكيتان الفور راكيتان جاجوبين أرقدو باروتا كان بايي أبداد تغافني ودن Harkakeetu faayisee isa na boosisee fadaakoo naachiniin taatetaa iddoo namni hin jirretti qofaakoo. Kan keenatti irratee waan biraan eebonnee garaan koo olmaa kee utuu argitu akkam sirraa.